Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo igrati lijepa. Znam da su puno ovih igrica. Zapravo ne, Minecraft ćemo igrati. Ako hoćete, ja ću na mobitelu isto instalirati taj Mobizen i imam hakan taj Minecraft i fora je stvarno. I ako napišite mi u komentara obavezno da li hoćete da to snimam ili da, i da napravim tutorial kako to napraviti. Dobro, ova će nam se zvati World, će nam se zvati What the... like a monster. I mislim da vam nisam rekao ovo da, kak se zove, o Bože, kako sam ja zbunjen. Čekaj. Tako. Ok, sad ja se vidim, vi se vidite, ok. Kaj sam htio reći? Da. What the... o kraljevi kaj piše. Ronald je to mislio kao da pišemo lozinku, a ne ovako kak se zovemo. Kak će nam se zvat kanal. To je bilo lozinka e-maila, ali zapravo smo se zbunili i to je postalo ovo. Ja sam Spider-Man! Ok. I tu nam je selo. Selo. Lijepo ćemo to pokupiti hranu, vodu, drva iz kuća. Vidite, kuća. Pa ćemo svašta napraviti. I jedna od ovih će nam biti kućica. A čo? Bug. Ok, ništa tako. To će biti krevet. I to će biti... Ne! Što zatvaraš? Znaš što? Ovdje to će biti farmica mala naša. To. I to. Ok. Ok. Omirće se. Dobar ima ona 3. Ili ima ona? Onih 3 svijeća. Ne, ona. Prosti ljudi, danas sam zbunjen. Ovo. Tak će.
Oh, sad ću tu po cijelom se vidio braću. Aha. Što ulaziš u kuću? Joj, sram vas bilo. Zapaliti ne trebam radit crafting table. Čekaj. Čekaj, malo je ovamo. Ne, čekaj. Takco. Da. Hop. Tak. Dala sam. Uzet ću sve ovo lijepo. I lijepo ću si tamo to sve proraditi. Tako. Sve tu. Voda. Hop. Dobro. Vrati se. Tako. I tu ću ovako to staviti. Evo ga. Sada. To. Čekaj. Zamagni se. Šu. Nisam te pozvao. Sram te bilo. Nepristojan je. Zapravo ću i to staviti. Kako raste trava. Znala sam da je to nešto. Dobro. Čekaj. Okej. Op. To. Dobro.
Etka. Kaj? Ja. Šu. Lijepo. Na! Ko se tu pojavio? Neko se zaljubio. Ali se u kuću zaljubio. Da, dobro, ajde, već to. Ba. Da. Treba još 3. Čekaj. Lakše. Ne. Tako. Sad ovaj koji mi je bio ostao. A, ružno to izgleda. Kud idete vi? Tak to. Ok, ne. Koji? I to mi to smeta. Tak to. Ničite se više. Tjart. Kaj? Ok, moram ići tamo onda. Ok, ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ovo je bilo samo da nađemo dom i to. I u sljedećoj epizodi ćemo ići trgati tamo svašta i to se igrati malo po zemlji. Ok, znači vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao. Ne otvarati vrata. Ne! Dobro. Vidimo se.